India Sarkar ho tu lian ten ngak hlel taka an lo thlir Basic Exchange and Cooperation Agreement an ti chu October ni somni pasari thole ni sang ni somni khan an ziak felta he in rem na hi India mel malhun Pakistan le China shwai tu te point an lo thlir ve reng ani he in rem na 2+2 an ti mai ram pahni mi poimo berber pahni ve ve than chua te in biak na hian engkonga tenge in rem na an siam ti puan chua vek ni lo ma se apoi mo ber kan thlang chuak don ani chuan sumle paya indom kan ton na le ram inven him sak ton na hi ani don ani hei ber mai hi China le Pakistan tan chuan mut ti tui lo tham atling chiang ngotang a chan chu China le Pakistan ti chiat theina ani phot chuan engral thuam le man ruapo America hian India asap lai char thei to dona India hi sumle paya alo harsa ta deu ani poin abatha poin defense lam thil to phot chu America hian apezar zar mai don ani defense santi hian ahwam zau khop mai ral thuam mai ba ka ei tur kong puisial na tur poisa ba ka thirdam doile thildang neu sipai but le jacket thlengin atam lutuk ramven himna lama poimo big zinga chuan intelligent lama an tho dun na tur hi ani dona tuna hian India tuipui le Pacific tuipuya sumdong long le Indo long chevel reng hi turam sarkar ta poni se America hian van sanga tangin an bi thakhiaw reng maya chu mai ba ka Himalaya tlangram cheng chekara China sipai kalvel reng po hi an thli thai renga chu tiang chia chuan Pakistan sipai ramri hnaya in thiar kwalvel po an mukhiaw mai ni van sanga tanga inen thak thua hi chuan America te khu chu an han sang lai leng to khopa tuna smartphone man lai camera kha megapixel som ni ani nga chuan a thalam ani yang US Air Force hoin an man mek drone khaltuam lo thlona en thak na thok tura an siam ho hi a han thamai mai hlom khopa a camera pai pon po hi megapixel maktadoi ni atling to hi alang le hetiang hi chuan Islamabad khopui tui hok luan kora thosi tui lai mek po fia lutukin tha ala chat theang hetiang lama hian India hi ala sang lutuk lova tun lai China Pakistan tenen an boruwa khan thlir hian India hian amamo ngoi ani top mai hetia inrem na puitling an han ziak theita hi India Defense Ministry tan chuan nara hit phoyang hoi ani don ani America du thu sam Cold War in tran tir phat sang khazakwa somnga tang to khan USA hian Southeast Asia rama hian ral thuam lama tho puitlak thian tha alo zong kwal na sa to hle thina China ne na han thokho turin Korean War le Vietnam War ate ale do ber ani boxi chu mai ba ka khati hun laya an mel malian ber USSR nen communist ram an lo ni bok nen makdeu main India la chuan USSR awon tlat mai boxi a anni la chuan doctrine inang lo lutuk poni se America epnan shimatan thian tha an lo kwang het hnia bok nen uimi alovin Russia ral thuam thul khung thaber ber mangin India chu athuam zui sawa chau thubaro takmek mewin America chuan Pakistan chu ipte pui ban nan amang lo thei ta lowani ma se Pakistan hi an dep de lutuk an Muslim rampui Arab ram te ti lom chu hlein an ria America tran puina poisa an du boxi engkim haiderin America chuan ral thuam le sum le pain avur tang hek maya kumsang khazakwa somli le pariat atanga sangni som parukin kar chung hian United States in Pakistan hna tran puina athon liawa ape khi US dollar billion som sari pariat point pathum atling hiala September ni som pakhat sangni le pakhata New Year khopuya in chong sang pani chu Muslim firfiak ten an su chim rup maya chuti laya America President George W Bush chuan terrorist ho laka indo puang hala Pakistan le Arab ram then khati chan deu takhian kan lama tang lo chuan min do ti na ni mai ti in vau khan na thu achak chuak zui ngala an boi tarum rum mai ani amazang hap tu berangai Osama bin Laden lo mi kwal tu Afghanistan rama Taliban sarkar chu paithak tulin an ria Middle East lama akang kai chhozela Iraq Libya Syria Tunisia te CIA ten sarkar paithak shri an the dar zui ngala Afghanistan le Iraq phei chu US Army ten an lu chil zuya sarkar ding lai chu ral thuam manga paithak an nita a Syria le Iran ate kwa sheu zuin
tuna hian Syria phei chuan tual chung in do na civil war a thleng me ka Iran rama hian buaina achuak lek renga ala puak ke ri lawani tharum manga be mai ala tul melani United States chuan Pakistan chu terrorist do pui turin anorna hle maya US President George W Bush chuan ain tiamang ngein Pakistan chu kumdang zong aya na sa in atan pui ta zar boka sangni pakhat le sangni som parukin kara ngot hian terrorist do na fanatan US dollar tluk le dingon som pariat ba ka civil mi te choi kan nan tluk le dingon sari ape man hialani heng sum zo zai hi Pakistan tan chuan mason okna tham atling Pakistan President Parvez Musharraf po tlang nel takin Washington lama aliam tha George W Bush nen press conference te nein firfiak zaruk somria le pakwa anman to thule zathum somruk le pakwa chu United States thunei tu te hna an hlan thu te apuanga ma se Pakistan hian India ram chok boy tura firfiak tirlu athul chuang reng lo ama Parvez Musharraf ngein sawathok lai tangyal po dang tura mintirani chuan katimi alowang atimi amai ni kumsom panga chung lekin US dollar noi sing ni athon liawa pek an ni chungpua khitia atong ngam khi mak takani chu aya mak chu ala American terrorist do an puan chan berle an most wanted luman po dollar mak ta doi somnga lai nei Osama bin Laden an local reng mai chu ani Osama bin Laden khovel huwa po most wanted terrorist ni pha ngat hi engtia Pakistan hian local reng mai nge an ni riat thiam har sa le mai alo na in la chu Abbottabad khopui dai fem Pakistan intelligence ho hun pui ne na in sirenga hian alo ni le ngala ama man theina na America in dollar tluk le dingon som ni chuang alo pe kher kha chu anin bum chiang ve ngot mai ma se kum som zet alo biruk nuwa CIA lamin an hrechuak ta tho mai US Navy SEAL Team 10 Abbottabad ta akompau na ngei lu chilin mei ni sang ni som pakhat khan an ka thlum ta nge ani Mizoram kum khat budget hi dollar chantir chuan viable som paruk vel lek ani dona dollar tluk le dingon som ni chu atam lu tuklat hetiang hian Pakistan chuan United States alo bum kwal ve thina Donald Trump aron president chia khan ati top ta vek mai ni Pakistan chule America sum tel lowin an lo kho satei kholo mai hi alo nia Imran Khan chu Middle East lama kuddoin azin kwal vela Saudi Arabia in an lo khongai dewaniang dollar tluk le dingon khatjet chu an lo puk tir ani ome chula chu kum ni empo aral main an ron thing le tanghala an mangang tong khongin ani ni huamin China an belbul taringot mai ni China la chu leiba thang kamna tur zonga aphi buailai alo ni bok nen anin tong fu cher khop mai Pakistan ram chunga kongpui sial tur le thil dang tam taka inrem na an siam hala chumi den chen chuan China in Pakistan sum in dailo na tam tak asut kian sak bokanga hetia Pakistan ram chunga an sum man zong hi atopa China hian adil le dona Pakistan chu China leiba thanga awok to mai dona ni hetiang ai thot chuan Israel sarkar hi pom thoi mai se US Israel India tenen hian tho ho dan kong dabat jok sela ram shal ai chuan atha jok nge yang le Pakistan passport a chuan ti hian anjia ka this passport is valid for all countries of the world except Israel ti in hetiang MMA Israel hotu hi Donald Trump du lo zong tak alo ni fu bok nen Pakistan zong an van duaita ani e America ro Cold War lai atang toa an du tu sam tak a thlengta ani bermai tun tum US le India beka inrem na hian External Affairs Minister S. Jaishankar le Defense Minister Rajnath Singh ten ming anjia ka US lama tangin Secretary of State Prime Minister Mike Pompeo le Defense Secretary Defense Minister Marcus Barton October ni somni pasari sangni somni kha New Delhi a anjiak felta ni Pakistan lam chuan chil thita du aduin an lo thli rang chu